Hello, gagayam na imbag ka naragsak nga oras si Titong Galmaysa. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti amin kayat kumanan nga ipakam mo dahito ilaang ti YouTube channel ti gayam yo Jenna Almoite Drama. Nadaman mga ganyo sa bali ang mangyap upload. Kadagiti drama tayo abiyag ti tao ken manang biyanang. Dagitay tattao amang lamnam ay iti sandamot a pagbambanukan. Ngamkit di pa-check adinto matlaang agpaot dagita. Kaya titayin tayo nga rodendanggan ti part 27 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Karya saan napudno nagan tintay i-drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Karya. Dear Manang Biyanang, ilingad naklakuman itinagan a Karya. Adadwa nga anak ko kat pasig a babae. Agpada na pintas dagiti anak ko iso nga ado dagiti agar-aram kadakwada. Uray sana nakalpas iti kolehiyo dagiti anak ko adulat ta dagiti professional nga agaram kadakwada ta napintas daket nga rod. Rogyak man ti agsalaysay. Malaw, asinaw kadagiti agar-aram ken katipilyam nga aklunay. Ni Karding nanang. Anya, di awan trabaho na tipilyam. Ni Roger kumaki di tipilyam, ta professional dayjay. Awan pa nagayat ko kan kuana nanang. Kanjak type ti ugali na. At dayabiyabang na. Nay, agpanunot ka na imbag malaw. Narigatan ti panagbiag ita. Isu apilyam man na imbag ti pakiasawaam. Jay adda permanente at trabaho na tipilyam. Basta ni Karding ti ayayatak nanang. Isunto ti aklunak. Ha? Anya ti pakanakin ka ngay? Bingkol? Ni nanang mo't. Saan mo't Nagagat mo't nga agtalon. Nagagat pa nga agpastor. Ado ti paspastor na dingwan na. Una, hagam saan nga agsuswildo iti binulan? Jay adda swildo na ti binulan ti pilyam. Jay professional kunak man laangay. Awan nga ron magusto ak kadakwada nanang. Basta ni Karding ti kayat ko. Sika, Jana. Di mo tultuladan jay kabsat mo, ha? No makiasawa ka. Tay professional ti pilyam. Napintas kayo nga kabsat. Iso nga adaw ti professional nga agar-aram ka na kayo. Apay, asino ayatin naklon ni Manang Malo, nanang? Sana pa'y ngay naklawn. Ang maklunan na kanaon iti mabiay. Dayday ki idin kanun akardeng ti kaya na. Ha? Ni Karding nga para pastor iti kalkalding kaskadanwa? Wine? Ay, no siya, jak kaya tapakiasawaan ti kalugaran tayo, nanang. Ay, basta. Professional. Kung adda na talaga na trabaho na mayata, Indiana. Talaga pilyot tay adda trabaho na, nanang. Ang lumakay mo tay professional nga agar-aram kanyak. Ay, kauraya. Basta na trabaho na. May maya gidi Tano po mo saya dagaw sa pinsyon kan. Ha? Ay, wala niya. Kaya't yung arod tilakay ngagbalin ang manugang, nanang. Ay, kauna. Awan problema iti dayta. Basta mapakan na ka. Kan? Uray siyak mo ta. Basta maipaputputan na mo't mabinsan. Mayaran. Talaga nga ado tagar-aram ka nagiti anak mo anya, Mari Karya. Ay, una. Manipod bimalasang dagiti anak ko. Imangsag, ti paraangan may. Nagpipintas mo ngamin ababalasan dagiti anak mo. Sigo mo kidi pintas da. Manipod impas ngay ko idamaray. Wan matkit di Puli ngamin day dilakay mo tigwapo kan napipintas. Tadan sa puli da Kastila. Tadan sa dara di apong da Kasta. Wan, maray. Angam, puli may adwa. Ha? Siya, tiyan ada ngay malaan dagiti anak ko. Tasya, tinangipas ngay kadakwada, maray.
Pamagilangan ka, siyak ti imalanda. Kasjay ti pamagik, idibalasa nga. Ay, nay, aldaw magaya man. Mapanak kun maray tamangan numaladaw kiti papanak. Sa imbang orasyon na, pasyar ko man ni Malo. Ay, kunak no ni Roger, ti sumarong karita. Si kamo gayam karting. Ni Roger nga men, ti sigsigaan ni Malaw, adumteng ita. Nana, Nagdaldalusak ngamin dito yung nagkardeng. Madamdama ti panagmap ko. So, di ta kapay la balkon di ta balkon ti pagtugawa man niya. Ta ayabak ni Malawan. o sige Nana. Asino di tao iji balkon nanang? Ay, tayaglaklakaw iti pandisal. Pilpilitin na nga ron na gumatag. Ano pa'y nga ron tay ginatang ka o tinapay. So, di ka rumrumwarwag. Tama nga no, pilitin na ka gumatag. Ay, agure kayo man. Ni Karding sama di nakatugaw iji balkon. Ay, hindi. Uwan nga pa so. Kasangsangput na siguro. Ala, yung kapay lapagawidan no, at dati aramidam. Ay, awan na ramidak nanang. Inakit di pastor kan ha? Ala, sige, makamu ka. Nabayag ka din, Karding. Medyo Malo. Makadisturbo ak sa amat. Ada ka di araramidam? Ay, awan. Naimbag at tarimwara kiti silid ko. Diyak mo nga da kagayam. Ha? Unak ano imbaga ni nanang mo? Aywan, kahit mo ti karabasa. Ay, kawan na. At dati ti bakpak ko. Mabainak ang mangirwar itay. Tamang ano saan akayat ni nanang mo. Kayat na. Manungay ti bayad dayta. Saan ko nga ilako? Itid ko Malo. Ay, kaagyaman nga rod Nagdakkel pa'y mat. Nagdagsunan nga daytang inawawit mo. Ayos laeng. Basta para keng ka Malo. Kahit, kumusta nga iti idat-daton ko nga at keng ka. At da ka di mo ilanam namak. Uwan, Karding. Sika tinapili kada kayo nga agar-aram kanya. Ha? Oh, agpeso Malo. Uwan, Karding. Ay, ayaton ka mat. Oh, agyaman ak Malo. Di na kong pinarigat iti gusto. Pinaragsak na kiti kastaw na eh. Mga nanang, nakaluto ni Manang Malaw. Diyak pa'y mabisit. Awag ganas ko amangan. Abay, nagmurmuriyot kayo. Ni manang mo Saan ngagpampanunot? Inaklon na mo gayam da jay akardeng. Kuna ka ni Roger ti aklonan na. Agam samay. Iswa, masurunak. Kasla kayat kau nga ipagat-pagat di kapsamaw. Kataan niya nga rod ngay nanang. Awan mabalin nyo iso ti kayat na. Saan na bale? Takap-kap na kanyo ti agbali na manugang yo kanyak. May saka mo dyan na. Pilya manaimbag ti akaklunam. Ulito ka. Jay adda permanente at trabaho na ti pilyam. Tapno mabsawg ti bursa kanchan mo. Win ka di nanang. Danag yun na ya. Umay ni Adonis ita dito'y balay nang. Akluno ko no madamdama. Adonis? Jay lakay? Win nang. Ang santay unay alakay ni Adonis. 55 na laeng taagtrab-trabaho pa'y. Yala. Sana bali na lakay. Basta madatong. Kanuray lumakayon da jay. Gwapo mo lata. Apay? Lakay, baro da jay aya? Balo nanang. Namitlo na nabalo. Adliya! Nanay, babalo mo gayam. Naimbag ano? Ay nananang. Sa anak pa yamatay nang. Ay na. Urayak la sumgar di tangay bagam. Namilo mo gayam mo na nabalaw. Katanya ko ma. Kasanungay, no mabalo manay.
Sika ako mati mabalon tao. Saan nga isaw anak ko? Ay nanang, saan man atay tabalo-balo ti bagbagayo? Agluto kayo kit din, iti pamerienda tayo kini Adonis inton madamdama. No kasta, siya tinagasan ka na kami agar-aram ken ka. Jana, Wen, ngamin, sika tinapilik nga klunen. Ken pakiinayatan, ken pakiasawaan. marakop ka Jana. Ayayatan ka. Ay, ayatin ka mo't, Adonis. Ita, agayan ayat kayo ni ti anak ko, Sir Adonis. Anyat planom ken kuana. Di nakawagan iti sir. Nana, takayan ayat kunti anak mo. Plano ko nga ikasar ni Jana. Ay na, nagmayatin ngay. Agawan niyo, tasaan pa'y apa nagtutudaw. Narigat ti agpas kay no matutudaw. Wala na. Planuan men kini Jana ti may papanit ti dayta. Asawa kong talak mo, Nana Korea. Ay na, ay, nagimas ang dagito'y pasalubog ni Adonis. At the pizza, supaw, burger ka na daw, dadumapay. Ala, mangan kayo laeng nanang. Agpeneg kayo amangan, tanagaduday ta. Manang Malo, mangan ka mo na. Ay, sige lang nga din. Madamdama akton, takalkalpas ko na nga ni tay. Dahito ya, ti pasalubong malaw. Sana kasi ti pasalubong ti daduma di ta karabasa kas kada tartaraw. Ha? Anya mo dagita pasalubong ngayon. Alala, di kayo nagsawupay nanang. Tamasakitan mo't animanang maluy ti kasta pa nagsasauyo. Kahit, agpay sumo nga menti bagbagat. Inauna ka pa mga road malaw. Ang di mo usaran, tautik mo. Ha? Awan na ano dahi tapusum lang, ti sursurutam. Kasanaw, apo mintas ti biyag mo ngay. Nasingpot-mot ni Carding, nanang. Ay, oray na singpat. No padamat, anak pugraut. Awan Serbina. Sayang ni Roger. Professional dahi jay. Naimbag lang ngay. Tananakam to'y aday. Amuna ti agpili iti naklun na kadag iti agar-aram ken kuana. Mo, agsuswil daw iti binulan. Dandani pa ikot ag-retiren nanang. Pensyonadon to ni Adonis, nanang. Ay kat, no bilang pumusayan. Si Kanton ti agpinsyon dyan Tiday bagbagayo mo't. Ubing pa'y ni Adonis. Saan pa'y adumagaday jay, nanang? Nana Korea, kidawag ko man ti pamalumos yo. Ta ikasar kun ni Malu nga anak yo. Anya, manupay labulan yaw nga gayan ayat agkasar kayon. Kaya't minti mang bukil iti pamilya, Nana. Apay, kap-kap na kanyon ayat itong galmay siya. Babalin niyo pa iti agbabaway no kaya ayaw. Ay ayatek unay ni Malu, Nana. Isaw, anya makunam malaw. Kap-kap na kanmin ti tunggal may sa nanang. Ay, naikait. Anyat partsin yaw inton kasariyaw, karding. Adda talo dadak kila baboy ko, Nana. Day talaan, nagbasiton ngay. Day ta, ti pagkarkarit mo, tal-talo ababaw. Nanang, anya kay kadi. Dadakkel mo dagi baboy na. Nakitak. Agbalur siguro iti nasurok a 20 mil ti maysa. Uray pay, oray di kay agkasaran no, basi tumula ang tisagana. Uray inayon kun atay nuwang ko, Nana.
Ay, wala. Tapnosan ang matukol ti aklaw. Amuyo mo nga do ti tao, dito'y lugar tayaw. Di kay kundi kasar, no basi tumulang ti sagana yaw. Agsina kayo langan, no kasta. Karding, di mo partsyon tinwang mo Sayang mat. Anyan tungay ti pagaradom no partsyon mon. Day tangaron mo ti pampanunutik malaw. Ngam imbagak mo teng kininanang mo, apartyan tayo day jay. Basta siyak ti makam mo. Noan niya ti antay sulaang. Di mo kutsyon ginwang mo tapno da pagaradom to. Ala, sikat ti makam mo malaw. Mabainak ngamin kininanang mo. Bayam ta kasaritak to ni nanang maipapaniti dayta, Karding. Jana, nalpasan ti kasar ni manang mo. Wan nga rod nanang. Imanay mo't gayam jay talo ababoy asagana da. Kunama, tabinilin ko dagiti para serve iti bakan. Imbagak, basit da. Kundi kasar da ngamin ko nagbasit mo ti sagana da. Mala, sana bale. Tanalpasan ti kasar nanang. Ay, hawang mo kidi Mangrugain ti riga di kamsa mo. Mamirmirao mo tinakiasawaan da. Iswam, sika, intun kasaryaw. Ibagam ka ni Adunais, bongga, ti pamayan yaw. Wan? Sigurado day ta nanang. Special to kano ti venue ti kasarmi. Mangabang ni Adonis iti private resort a pagkasaran mi. Jay social kano a resort. Ay, nahapaw. Nagmayatay na. Kan, mamidwa kami to kano agkasar nanang. Resort wedding, kan garden wedding. Ay na. Nagbayaton ngay. May imagine ko unti lang mintun kasarmawan ako. Bongga laki diyaga unti isuot muntaw. Wala nanang. Malalala. Ilaklak ang muntaw di kapsamaw. Simple lang amin. Di kasar na iti asawa na. Tawang mo nga raw kwartada. Naimbag ni Adonis do ti kwartada. Ay, wala nanang. Kanay na. Tay ito bongga, tay badaw no kasarmaw. Tay agsar saragasag abistida. Madi ano agsarsaragasag nanang. Saan nyo abagay? Tabakit kayo nang. Malaw. Tumulong ka ang mga sikasaw kadagiti bisita anak ko. Tanay, diyak makagaraw. Marugitan to'y bado. Mabalin niyo mo't tintag sukatan nalpasan ti kasarda dyan akan bayaw Adonis Ay na, nanang. ay na. Nintun rabiay nagsukatak. Anya serbi nga ito'y napinta sa badaw. No, sukata ka dagaw. Dapay na ipapas, tinagpapitsor. Malalala, ayabam di asawam. Tatumulong nga agsarb. At dayjay kusina ni Karding nanang. Isuda ti para luto ijay. Ay, nasaya nga raw. Uray isula, maitulong naman. Day, agmay-may sakan di tabalayo, mari karya. Tanak asawa mo tandag iti duwang anak mo. Ay, huna. Kapilitan na kasta. Sana makidi mabuteng nga uray ang may sak, maray. Wana, ado tayo magkede agkakarro ba? Kan nasidaglaang dito iti balay tinakay kamangan ni Malo. Wan, maray. Tadi na mo pinili, tinakiasawaan na. Di mo pada na mamirmira o tinakiasawaan na. Uray ta nagaga ni Kardeng, maray. Nagaga nga gardin ka nagtalon. Day talaan, ti paggagagitan na. Sa mga agswil daw, iti binulan. Agad, makakwarta mo no agapit itimulan na anateng kan protas. Ay na, awan kasiguraduhan dita, maray. Ada posibilidad na ang marugay. Mala, sana balay tabak nang sadyay nakiasawaan ti inaudi nga anak mo, maray. Wan, naimbag nga raw,
Tananakam jay buridag nga nakaw. Amuna, ti pilpilin na. Nakareeng kapabay. Gayam, Jana. Nabartak ka man na si Mang Put Adonis. Ah, Puri na bila ni nakasta. Marabian ka sumangput. Nabartak ka pa'y. ay, di kaya ti masirsermonan. No kastoya na kain lumak. Jana. Labaran na ka din. Tat kaya't kung ti maturog. Di kaya't tinaangdod ang maturog. Iso labaran na. Rumuanak pa'y. Jana, bakit? Ni, papanam. Awan sa mo trabaho mita. Inaki jay pistaan. Tada ka no palo ti jay. Anya? Palot kan majong ti papapanam no awan trabaho? Ay, aywan. Nagsweldo ka din? Wen, namusarik pa iti sweldo. Paduak. Mangtid ka ati pakitsinda. Ay, inka pa lumutang iti story iti masida. Bayadak to no mga bakak. Nang, kaya't yu tilamas? Ay, naggatangam di tangay. Nakalapan nila kay Kuya Karayan nanang. Inyig kun dito itani maumak. Kasta ka na yung tisidsidaan mi. Apay, kastalat ko ko ang jay asawa maun. Jay sa mula karayan ti ayuyang nan. Saan mo't tanumalpas ti trabaho na ijitalon. Salama pa nagkamal. Kan aday mo't ko alubias kan pipino. Anda pa'y karabasa dita. Di kaila ko dagita tapno ada kwartayo. Naurew ang kwarta mi basta nasalun at kami lakid ya kanayon. Ayusin day tananang. Awang magpagastusan mi. Tawang pa'y anak mi. No may panggap mo't iti masida, ado ti masida. Kan ado ti bagas, ta ado ti mapapit ni Karding ijitalon na. Ay apaw, nangis-ngisi ka na nakaw. Maibababad kan sabot ni jay talon. Wen tatultulungak di asawak. Jak kaya tag senyorita iji balay. Isa sumursurutak ni Karding. Umayak man nanang. Nay, si kamo gayam dyan na. Ala, sumarkan. Kumusta kan? Naimbag man, ta nakapasyar ka. Uy nanang. Taumayak pa ilang agbakasyon dito'y balay. Ha? Nay, apayan nga, agsangi ka. Nagapa kami kani Adonis nanang. Laklakayan na babaero dayjay. Ha? Nay, apayaya? Tsuklaim pagarop. Nga itikas jay akinalakay na. Babaero pa'y lagayam. Anya? Iso ti papananti sweldo na nanang. Dagiti babae na. Kantibisyo na. Sugador kan artag. Anya? Ay, apay nga yakasta na nakaw. Makapasuron nga ron nanang. Maumuma akon. Ay ka, naimbag Ano, itid na mo laking katiswildo na. O niya nga itid. Pulos nanang. Uray 5 aduling awan. Nakaimimot yawanan bain alakay. Ay, apay nga yakasta. Sana mabalin natin kasta nga raramidon na. Isong agbakasyon akpay man lang dito'y balay nanang. Uray makalawas lang. Anyat si Dayo nanang. Ne, anda ka magayam dito ay Jana, adin ko. Kumusta ka ngay? Kastoy nakabakasyon manang. Ay na, agkon si Michelle taaday malo. Imo mo gayam jay asawa na. Anya, ni, apay ngay. Aywan, nangyaga kiti si Danyo. Kaparte a karnit native a manok. Nagparti ngamin ni Karding itay sa nalinuto. No kasta, aglutluto di asawa manang? Ay nakano isa ti para luto iji balay. Nalalaing pa'y kang agluto ngam siya, Anya?
Naimbag man. Ay, nilakay ko. Pulo sa diin mo mapagluto da ijay. Ultimo panganan na. Di na pa'y maisimpa. Pati danom ngay naman na. Siyak amin ati mangiduol ken kwa na. Anya? Ni, saan mo takas ta ni Kardeng? Kanusag paminsanak lang agluto kan aglaba. Ta iso ti makakaamo ang mga raramid ka na kita. Ungtan nak namin no pilitak tagtrabaho. Kanuray dagiti na kay kamangak. Nagsisingput da kanyak. Inispoil dak sa mga roda ni Jay. Ala, naimbag ka pa'y manang. Nagsaya at gayam tinakaikamangam. Hangam siya. Nagtatangsit ti kakabsat ni Adonis. Kandagiti anak na. Awan pa'y respeto da kanyak. Ay, nukastada mo lang. Agawid kan dito. Di ka nagsubsubli, Jay. Maum-umaak na roden, nanang. Anak, agmano ak. Inyagan kayo ti sidaan nyo. Pinartimi ngamin tayo may sa akalding me. Ta awan pagpastura na. Imadon ti tarakan me. Ah, ay na. Nagadumo daytan. Wen, tadamag kung adda ka nun ni Jana dito eh. Wait, nagbakasyon pa lang. Ta kanayon damot nga agapa ka na iti asawa na. Anya? Sige nga ron. Di ako nagbayag na nga. Ta inak pa'y tulungan ni Malong aglaba. Ado nga min di ilablaba na. Mabit man lang barok. Kaya tiyaw ti suman. Nagluto ak nga main. Ha? Ay, tuwan ana na. Nga basit laang. Mabi lang nga raw tay na mangala. Ikam tumo da balayan wine. Nang, adto ti kwartayo. Nakalako nila kay ko itimulan na anatag. Imbaga nang ikang kayo iti kwartayo. Agyaman adan pagatang ko iti agas ko anak ko. Ni, nabayag samot tanday tang awyak yo. Agpa-check up kayo langan. Ay, saanan. Narbisa na ngamin ide. Isun sa atin nakala kiti dito. Nagsingpo gayam di asawa manakaw. Dalam pagaraw. Saan na kasi di asawa ni ading mau? Awanan bain day. Ay, kinabil na kanuman na hindi adem. Iswa ko na sinaan na lagan. Ano saan idarumnan? Sugador lagaruday, nagkabil pa iti asawa. Ay sus, kasimot nga rod ti kabsat ko. Ano kasta? Huwag nga rin na nakaw. Masya na kang kuwana. Ano maminsan, mabasulag ti bagay. Takas la indil-dil ka. Iti day dyan nga adunays. Diyan mo ninamnama kas jay. Ay, nanang. Ay, uray kas kumagayam kun ni Kardeng nga asawam tinakiasawa jay aday madakaw. Basta nasingpait kun nagagay. Ay, apapal ko jay adim kin ka nakaw. Ta napintasan ti biyag mo iti sidong ni Kardeng. Kat, ay, suray. No, tinagtagibasit ko iday ni Kardeng anak ko. Pagawanan na ko ba? Nala, lipatan yun day tananang. Kat no adda kasapulan nyo, di ka agbain nga umasidag kada kami. Si dadaan kami iti asawa kamang tulong kada kayo. Sininaan nga rod ni Jana, tilakay nga asawa nakat nagawidan iti puder ko. Masa siya nak iti buridak nga anak ko, gapo iti nagbambanagan na. Banag apakakon konsensya ak no danduma. Kanayon ngamin amay palagip kanyak tibidot ko kat naamiris ko asaan gaya makwarta ti pagibasaran iti napinta sa masakbayan no dikat iti ugali. Napatpatagayam nga amang tinapintas nga ugali ngam iti kwarta. Tauray adot kwarta na no nalasmat ti ugali na awan serbina. Alakastan ti gayem mo Karya.
Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day ta kapadasan ti maysa kabsat dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script to gayem yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Manipod ka ni Kabsat Junjun, san napud no nagan tintay idrama ita. Kas naman ti kuna ni Kabsat Junjun. Dear Manang Biyanang, dahito ipadramak ken kakat napasamak idi uso pay laeng ti dikipad a cellphone. Text ngamin tinagamamuan mi tinagbalin nga sawak. Kaya tapno maawata man na imbag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Nay, hanya day taladawan akit kita am Junjun. Agisim-isim ka mangkit kita di taladawan nga gemaw. Nagsiksing nga rod unay da ito'y teksmit ko ninong. Nagpintas siya. Pinatulodan na kami ni diladawan na. Kat ay na, nagsiksi. Kita matibagbaga matiksmit mo. Ay na, kasla ka mo iti mama iti luto di taon. Takaslag taw-tawan lang iti 20 na ita. Nagkinis ti kudil na nay. Kaya nagpintas pa iti pamagina. Ay katuan aninong. Taksila Diyos ako naman. Ay gano kasta, siguraduam nga ron aday tan ti maasawam. Tanay, mapanmutan ti tawan mo. O ninong, di kagdanag. Tamabiitin ang maasawak ni Janice. Hello Janice, imawag ka man. Wen Jun, tamailiwak manan iti busis mo, anak sweet. Ay, kasta ka di Janice. Kahit kumusta iti aldaw mo ita. Kastoy, naragsak manin tanangig ko manin iti busis mo. Ay na, maragsakarak ba na ka na kita nga ibagbagam Janice. Kasla aglag to na iti pusok siya. Wen, nabayagtan nga ag-text mate. Ngam, tsak pa'y gayam amo ti tawan mo. Manutawan mo? 30. Siga ngay, manutawan mo Janice. Ay, kwa, Junjun. At tawan naklaang iti nasurok at 20. Unak ngamin kahit sa anak nga nagkamalay. Makita ngamin itiladawan mo mo nga ubing kapay. Ay, kasta ka di, Junjun. Sige ka, Ruth, tani. Ada customer ko. Lakwak pa isudawan. Ada ngamin grocery. Ay, kastaya. Alang nga ron. Bye-bye, Janice. Junjun, insan, sa dino ti papanam? Siga magam na ita, insan. Itayak pa ang mga ayabkan kang amdinak mo ti kaskaso. Anda mga min kasarsarita mi ti cellphone mo. Aya. Uy, imawag namin tinubyak. No kasta, adan nobya minsan. Wala. Napintas ko nagsiksi. Ay ka, nasaya at ang arod no kasta insan. Tapno makaasawa ka matan. Ang kita amajay nasaya at ugali na. Uwan, insan. Di kayo madanagan, tas sigurado ka na anos ni Janice. Kahit sa dino nga ro ti papanam ngay. Di taman tersena, insan. Umayak man ang tibilen. Ni, ape at tumalangkyaw kayo. Kasla darurayan yon te. Anda sapsapulan nyo? Ay na, Ignacia ka anakan. Tantan awak nga rod ni Junjun no ayan nan. Nagbayag mga agsublay. Binaon ko ngamin ita ijibang kaga mangalay ti bunga ti parya nga mawamutan. Ay na, kano nalabasak ita ijipun ti saba. Mayat ti tutugawan na ijay. Anda makasarsarita na iti cellphone na. Aya, ay naglokon day dyan nga anak kaw. Naangaran tay lutlutwag nga mawampay lang tay sagpaw kwa parya. Apay nga itakalaan, Junjun. Nalpasa ko na nangan ngam itakala sumangpait. Jak na urayan tay parya. Iso na nga anak ko na. Pasensya na nang. Jak na puutan ana bayaganak gayam ana katugaw iti punti sa ba? Wanata ko na ni Ignacia akasinsin mawa nakita nakakano amayat ti tutugawam.
Kanada kay inawag mo iti cellphone mo. Apay, asino di kinasarita maya? Kuha na lang. Ni Janice. Text-mate ken nobya. Anya? Adda gaya mo nobyam ngam di mo yung bagbaga kanya. Inuray ko nga minti umno panawin alang. Apanang ibagak kada kayaw. Anya? Agad, ikasar mo nga rudan no talaga kapkap na kamaon. Wento, nana. Di kampay ngamin nagkita iti personal. Agkakasano nga ruda mamaam mo manaimbag ngay no di kaya kita. Sarakam anak ko. Wan na nang. Mapanak iti banggag ninaw. Inak managaradaw. Una, dublam ti panaggagit mo. Dali, aga bawang kansan. Anyang agat bawang ninaw. Kat awan mo't bawang na sindak itay. Tuyo nga min ti sindak. Apay, di mo amuti kayat asawa hindi tagat bawang. Dandanin agkasar. Ha? Ay. Adayo pa'y siguro mapasamak na ninaw. Apay kay, kumusta kayo na yung tinubya? Nasaya lata ninaw. Kanain kaming aginawag. Kahit nagkita kayo ni ti personal, nag-date kayo. Saan pa'y ninaw? Nek, anya kukuim nga. Sarake mo na. Awisam, tarumar kayo. Tapno makapagkita kayo. Wan man nga rod ninaw. Sige ibagak to itinubyak kag sarak kami. Hello, Janice. Mabalin ka din nga agkita ta? Pasensya kan Junjun. Awan pa'y wayak ita. Busy ak ngamin iti trabaho. Kasta ka di? Kaano nga nga mabalin? Diyak pa'y amo Junjun. Ngam di ka madanagan. Tano na wayaak. Awagan ka adagos. Uwan nga rod Janice. Urayak ti awag mo. Nga maguray ka. Talaga ka di akas ta ti boses mo? Kasla maip-ipit? Uwan. Kastoy at talaga. Apay akaslawan gaganay gayam Junjon. Aglaladot ka mait. Di na nga rod kahit asabtan ti text-mate ko. Nana, tabi si kano pa iti trabaho na. Kanya nga rod ngay. Adan tulat ta sa bali nga aldaw apa nagkita yu Ngam, apay pulos asaan kayo pa nagkita? San pa nga rod na kahit ko umangang sara kami. Tapno makitak mo't iti personal. Malakot urayam amawayaan Anya trabaho na aya. Adda ka no grocery na, nanang. Aya, ay ka ba nangarudano kasta? Uwan siguro, nanang. Anyat nagan na ngay. Janice. Nay, kanagnagan na pa'y tayam amok ijay ilay. Kumatangak ba ni talakom amang gakabsat? Manaw akilaw tigatangam. Aguray ka. Kasla nakita kan akabsat? Nang kita am kanyak ngay. Malagipay. Kasla nakita ka nga minay. Winaw, karuprupam na siguro. Nay. Dahito yan, tigat-gatangam amangga kabsat. Naggapuwak ija ilitay. Ada nakitak ijay. Kalaglagip ko la ita. No sa dino tinakakita aking kuana. Anya tinakitam ninaw? Di impakitam kanyak aladawan ti text-mate mo. Karuprupa na di nakitang ija ilay. Anya? Kaing ingas mo ija picture nga impakitam. Iso na lang ta. Bakit dayay? Anya? Imposible ninaw. Karuprupa na la siguro. Uy nga ta. Uno saan? Ang mga dino anak na tinubiam. Anya? Ngumno kaya mo? Agkuyog tanubi ka. Ntakitahin iti bagbakaking ka. Nakakita maya ninaw. Grocery ka de? Saan? Aglaklako iti mangga. Ay, sa baling arot anino. Kaya no grocery tiniguso tinubyak. Saan nga glaklako iti mangga? Hello, Janice. Kumusta kan? Nasaya at mo't Junjun. Si Kangay. Mayat Janice. Kano tangay nga agkita?
Sigurado ka kadi akayat nak makita Junjun? Katuan maragsa ka ng unay no agsabat ta, Janice. Ala, sige nga Rod. Agsabat ta intong day off ko, Junjun. Agpaiso, Janice? Wen, basta ti kunak, saan ka makikigtot no agkita ta, Ha? Tapay kong mga makigtutak, Janice. Maragsa ka na kidi, Basta. O ala, sige nga Rod, Jun. Ta, orasan ti trabaho mi, Wan, Janice. Agan-anad ka kanayon dita, ha? Sagmamano tala ko mamangga itangay, kaka Janice. Nay, kakabilin si Kamo Gayam. Long time no see, Wen nga Rod. Ay, imakar ka magaya man iti pwestong nga glaklako iti mangga. Wen, ta pinapanaw da kamin ijay. Aya, kahit nakiasawa kan. Wano talaga nagbakbakit ka na balasan. Ay na, awan pa'y asawa ka. Ay, di ka mapukawan itinamnama. Dumtang tulata. Ay, wen ano, dati maisabit. Wana. Nay, papanamanak, nakasukat kamay. Hindi nanang. Agsara kami ita iti textmate ko. Aya, agkatala. Good luck kada kayo itinubyam. Sapay kumata maipasyarmon dito balay. Kano kaskasanaw tulagan tayon ti kasaryaw. At damot tay bakam kan lima ababoy mau. Isunti partin tayo no kasaryaw. Nakadayo kayo unay, nanang. Awan pa'y ti kasar. Di tanto matlat turong yaw anak ko. Hello, Janice. Sa dino tayan mon. Ada akong dito lugar a pagsabatan ta. Mabiitin, Junjun. Asidriga kon. Magmag na ako nga agturong ditayan mo. Anyat kolor ti kawis mo gayam. Nalambasit. Si Kangay. Puraw abestida, Junjun. Ala, wan nga rod. Orayin ka dito, Janice. Bye. Ini. Adama, sumungad ang nakabistida, babae. Bakit mo't dahil ta? Aho? Imposible ni Janice dahil ta, Ubing mo ni Janice. Hello, Junjun. Si kakadiday ta? Ha? Uwan. Siyak ni John nana. Apay nga maamodak. Anya, anana. Unay kamatan, Junjun. Kat no siyak daytoy ni Janice. Anya? Siyak ti textmate mo ani Janice, Junjun. Isungarod ako nak, asaan ka makikigtot no makita na. Ha? Apay, di mo mailasin ti boses ko, aya. Uwan. Mailasin ko. Boses mo agpaiso dahi ta, Janice. Este, nana. Nagadayo mo ti rupa mi tiladawan mo. Ay, apo, pasensya ka, Junjun. No, naglibakak yun ka. Ladawan ko, idi ubingak pa'y dayjay. Ha? Apay kasla nagbaliw ti boses mo. Kasalabim mo ti boses mo. Ay, apo, nabanduga ko na mangipipit iti boses ko amang papaubing. Ha? Lukas ta? Kaba ilang abaliwan ti boses mo? Una, ta sinursurok. Tapno mapamati ka laeng nga ubingak pa'y. Anya? Apay nga naglibak ka, Janice. Este, nana. Nagbutungak ngamen. Tama nga no dinak to kayat no maamwam abakita kon. Awam problema iti dayta. Ngam nasaysaya at kumano imbaga madagos tagpaisaw. Ay, pakawanan dak Junjun ang saan kamot apilitan no saan na kon akayat. Itatanaamwa mo di agpaiso. Di santa pa'y nagkita. Inayat ka, nana. Ay, este, Janice. Napintas ka mo ilatang oray bakit kan? Ha? Kan mo ka nasingpit ka? Adapay may sa ngayon libak ko ka, Junjun. Ha? Anya dayta? Jay imbagak nga ada grocery. Saan ka de? Las-lastog ko.
inbagakla ti kasjay, tapno ad-adda ang ma-inlove ka kanyak. Ngam kinapudno na, aglakla ko aklaang itimangga ijay sidewalk. Saan ang mo't arupat kwarta? Tapno aramidum ti kasta, Janice. Ay, sorry, Junjun. Mala, baybay amon da kita. Napakawan kan. Tay ayatin kalatta, Janice. Ah? Ay, nahagyaman ang Junjun. Ay, ayatan ka, mate. Nanang, adda kamen. Kadwak tinubyak. Ni Janice. Janice, isutiin na. Ah, Janice, sika? Kakabelen. Si Kati ina ni Junjun. Katuan. Ha? Nene, agam-amu kayo kadigin ni nanang ko, Janice? Uhan. Nabayagan na sukik itilakok amangga ni nanang mo. Anya? Wala na ko. Kanayon nakapatawaran itila ko na amangga. Basta ya. Oo na yan apan nakairan rarana. Ay na. Kahit yung kadi mo lang ni Janice nga agbalin ang manugang nanang. Ay ka, awang madakas na. Tabarokan balasang kayo mo. Pakaragsakak ano da kayo tagkagasat. Tamo ka na saya at ti panagpuspuso ni Janice. Iso analag antirik nakken kwa na. Ay, agyamanak nga ron ano kasta kaka. Nanya akaka. Nanang, kunamatan kanya. Tay ti mabiit. Agasawa kayo ni ti anak ko. Kasla mabainak mo't mangawag kang kaitinanang ta agkataunan talaang. Nanang kunaklatan Makapaikawa mo't adenggan. Ang mayos lata. Mayroam tanto. Diyos to jay kunak dun dawn. Isuday jay ta nakita ka karuprupa tila dawan tinubyam. Anya ngay, di sugayam ngagpaisaw. Uninong? Naiskam ka nga ron ano kasta dun dawn. Ha? Dapay mo, Ninong. Wala, taubeng di pakita na aladawan ging ka. Baka magayam. Ang mga no anak na pa'y jay intid naging kaladawan. Uno apo ko na. Iso na day dyan, Ninong. Ladawan na kano'y dagtaon iti 20. Bakit abalasan ni Janice? Awan anak na. Aya, kay mulat na nga urekas jay. Uwan, Ninong. Awan mo't parikot iti dayta. Uy, ang linastogan na kamay. Inlibak na, bakit gaya may? Nagkidaw iti pamakawan, may papaniti dayta, Ninong. Pinakawan ko matin, ah? Ay, no siyak. Diyak kaya na diya para king ka baraw. Nagtairi ka baraw. Kasano ang makaputot ka ngay? Mangampun kami doon, ah, Ninong. Umay kayo doon no kasarmi ni Janice, ah? Insan. Inton umay alawasan. Ay, kompormento insan. Diyak maipasigurado. Apay ngay ka, agkakaruba tayo mutlaan. Ay, amangan ngamin no matuloy tayo papanak no may alawas. Sapay siga kumatimay sa nga abay, insan. Mangkita ka langin iti sabali nga alaw minsan. Tanay, diyak masangog. Ha? Pasensya ka ninsan Diyak ngamin ni namnama kas jeti masawam. Ha? Anda ka di parikot itinubyak, insan. Nawan ngamin tiganas ko insan. Excited akpay mga asawa kan. Ngam kas jay mo lagayan ti asawam. Oo, mo problema. Ura adayo ti ba iti taon minsan. Awan mo daldala pusin mi asabali. Ay basta, mangalakan iti sabali nga abay insan. Ado, ti saan ang mangayat kanya kaparakin ka, Junjun. Kusko sila pandak pa'y dagiti kakabagiam. Kanuray ni Ninong mo adagaw. Nagsakit ti panagkitkita na kanyak. Mana, bay-bay amila, Janice. Saan nga isunat agbalin alapod iti panagkasarta? Ay, naimbag ano adda kabagiam adumar ay iti kasarta. Dumar ay daman kan saan. Ayos lahat na kanyak, Janice.
Problema dan no di da umay. Di da maraman ti karon it baka ano kaskas ano. Isuda ti maawanan. Saan adata? Agyaman nak, Junjun. Mariknak ti kinapudnom kanyak. Gaputa ay ayatin ka, Janice. I love you, mate, Junjun. Ay, Junjun, matukol sa amat ti aklaw. Nagadumot ti dimar ay iti kasariyaw. Uy, nga roda na. Kunakit di ano saan nga umay dagiti kakabagyan tayo. Tadi na kayat ni Janice sa para kanya. Anya saan? Kano kompleto da? Isoda pa kay di ti nakakada nagbalbal ko. Madama pa ilati kasar nga magbalbal kudan. Ala, bay-bayan nyo idananang. Di ulat ta panpansinan ti panagbalko da dita. Anya nga rod no may busay. Awan mabalay nanang. Ala ka, wana na. Happy wedding manan kada kayo kan ni Janice. Ididamo talaga sana kaya't dagiti kakabagyak ni Janice nga asawa. Ngam idi nagbaybayag naawat damatlaan kat mayat manantilin nangan mi nga agkakabagyan. Kat nangampun kami mat ni Janice itim bilang mi nga anak. Alakastan, tugayem mo, Junjun. Alagagayem, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos tagngina kada kayo amin. Manang Biyanan! Manipod kini kabsat iking san napud na nagantin tay patangatang drama ita. Dear Manang Biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbarus ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay kuman ni sublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyaman Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At tausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mangaminan arumari jay balay. Tanudad duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Ay, uwan mare. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babbaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Umayak man na namiling. Ay nay, si kamo gayam roday. Sumrek ka Agyaman nana. Hala, urayo mo ni Carmay akaanak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Aywan. Agdaawit ko alamas na. Kinamulak ija karayan. Nagpanitag namin ni Jaygan. Ay nagimasin nga.
naimas nga alsuman dayta. Wala na. Pangaldawan tayo. Ta makipangana kon dito balayo. Ha? Ay, kawin abaraw. Mabalin latta. Kasano nga eh. Agkasarta ka din, Carme. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pa'y, ha? Di tanto mo ti turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibaga tigasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa ilang ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carme. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha? Wala. No kastati ko nam, Carme. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan, ay maturog tan Carme kanakan tanay rabiain. Ay, hanak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Asino? Tao po. Umayak man. Ah. Miling. Carme. Lain baga rabi iyo. Ni, ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Hidong. Nobyum ka day. Kunak man nun ni Rode tinubyo. Eh, kayo kindi maturugan, ante. Tama pan bastra ka naidong. Kung naklakit din no nakaturog kan, Carme. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carme, ha? Uray ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko akikin chocolate. Di mo't paboritom da gitaw eh. Wow! Thank you, ah. Ay, wana, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante hani nga awag mo kanyak. Mangag na kanya antik. Kita niya ko, ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga maibulgar ti relasyon ta idong. Isikret ta pailangan niya. Katuwa na. Sikat ti makaam mo, Carme. Nay, papa na manong ikaing. Unay matday tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa ilaang mat? Kahit apay nga ron ngay kami ti Pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dakas ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbag nga oras mo, ading Carme. Ni, da kayo matgayam tata. Umunag kayo ah. Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da ito. Nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Uray taada kamot. Ha? Ay, wan. Kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ija crossing. Ha? Katuan ah. Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantang nga rodan, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno presko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din ay, nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitain nyo?
Ay, kit-kita nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayaw. Mas daawak lang tay di namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sa bali manen ti kadwa na lalaki, anti. Ha? Ay sus! Narigat yag sasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis maipapaniti day ta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamutun, anti. Ibagamot kanya katap namukmut ti mapaspasamak syunay. Anya ti ammo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diyak kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, anti. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diyak kaya ti agsawan ti tanarigat ti mapabasol. Basta no anya ti makita yo ay kukas jay latan anti. Nay, nakasukat ka manan, manong ikeng. Papanam ka maluman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaan. Talaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agi parano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpay so kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sabagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong narda, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram ikeng. Kwa. Umay ko kumaitad to'y repulyo. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji kruseng. Sige. Mabit laang ikeng. Wanya, nabsog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magakno si kati kadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carmay, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante, agpasyar kami kano. Anya? Ay day, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasan ko. May sa kumalaang ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi dyan, te. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige, ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam, kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikeng, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ay bagbagamot, maring.
pagan-anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Carmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idami nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so sulitak manong di ka mainay-nayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carmi. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carmi. I love you too, Rudy. Tangay, at na pasama kiti nagbagatan ta. At kasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tadta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Patay, 5,000 day ta, Carmi. Pagluganan ta ka ding agawid, Carmi. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan ta, inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang agdit, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carmen. Traffic ak namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasano? Patuloyin ta ka di ti plano ta. Ti santa pa nagawid intong rabi. Katawan, maturog tan ito'y ele. Uy, ag-relax tamoy, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada dya ibagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka madalakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awampay kwartak. Naalam sa amat tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Uy, adda pangusarak iti kwartak. Anya, apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Itud ka nga itud, iti kumpurme ikeng. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ni Carme, Mileng. Isu nga ayos lang. Nay, apay, di nakapay pinaay ni Carmi aya. Saan pa'y Mike? Isu nga induyik tagaram. Aging ka di nakpay lapaayon. Sige, Edong, nga kata subuan ka niya. Sige, Carmen. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka at amin nga kidawak kat itad mo. I love you, Edong. Mwah. Awanan kayo itibain. Carme, idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Edong. Darasam, umayakan. Apelas ka na tumarita. Itanya ang gapo. Basta umayakan, darasam. Maturukan ito balay da antik niya, iking. Apa turugan nak dito'y Carme? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay, karuwa na. Pagturuga nga. Si kaano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige,
Kaya't ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no darudi kan idong ija story di kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay, saus. Masikugak, auntie. Anya! Kahit masikog ka kahit! Ay, hasinaw ti ama ti sikog mo. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta teramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carmay, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Un, auntie. Anya! Iso ala tingitak. Yak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carmi? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa gayam iti atap. Naidong sa gayam ti ama dato si Kugko. Anya! Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong Carmi. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam pinaggigiddan da kami, boy. San lagayam ada kami kini Rudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Edong. Masiguradok dahita. Ladingidag. Ngam mamati Carmi. Di na lukoy. Pangasim. Damag ko nga da karelasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat agda ka lupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carmay. Jaklaim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ang tibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga ama ta si Kugmaw. Ay, auntie. Malagip ko gayaman no asino tama to si Kugko. Asinaw, Ni tatay king gayam. anya, amom ka diti ibagbagam, Carmay. Un, auntie. Di ba naturog na minsan ni tatay king ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, di dakman pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo kanaw, idinaturog kay Jay Balay. Uy, ngamawan na pasamak, iti nagbaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngamawan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaang ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ati pagdamagan niyo. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamagaklaang mo kiidia. Ibaga medya ka anakam. Tadi nakiramraman dita. Naupay akong kankwana. Talalaki rumagayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, wait. Anyangay, makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka iday. May ramraman ka lang dita kunak iday. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oo. Mangilawlaw ang dadya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Lawlawan kong.
Iso ano maminsan, manong, saan nagaputan na pintas kat armo madagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya ko nagaram. Talakaya ko. Pinalas ko lang, tinagaram manan. Talaga gayam alakaya kong kabagis. Mandyakon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas ka ni Carmi tanagadumat kayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na siyak ti pasubo na ang mga ko itisan kumat aputot. Bimanaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daitaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tigayam mo, iking. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Arisan na pudno anagan tingkay mga ganita amay drama. Dir manang biyanang, aw-away dito'y lugar mi, kat panagta